U Tuškancu već od 1935. godine nismo stanovali. Kako sam rekao, tamo su bili provalnici jedne godine i onda je to bila odsudna koji su s revolverom ugrožavali moje roditelje i onda je to bio povod da se roditelji odsele u Buconjićevu broj 13 u jedan veliki peterosobni stan gdje smo doživjeli tu promjenu režima. Ja se sjećam kako sam još na jednom stupu uvijek gledao početak ulice jer se tata neće vratiti, jer smo uvijek mislili svaki dan bi on morao biti oslobođen. I tada se teta Vlasta, čiji muž je bio brutalno ubijen u tom jednom podrumu u Nazorovoj ulici, Šime Debelić, ona se doselila sa svoja 2 sina k nama u Buconjićevu. Pa su te 2 majke koje su od studija kod profesora Stančića u akademiji bile sprijateljene, preko koji tog prijateljstva su se moji roditelji uopće upoznali. Ona je došla k nama i to je bilo divno kućanstvo. Godinu dana smo bili jako sretni svi skupa. Mi 4 dečka smo bili kao jedna nova generacija onih 4 Lorkovića od mog oca. Ali to očito nekome nije odgovaralo, pa su nas iz tog stana bacili u jedan 2,5 sobe na Pantovčaku, sasvim u blizini, Pantovčak 7, i tu smo se uselili, a Vlasta se uselila onoj teti Mariji koja je bila sestra mog djeda i koja nije se nikad udala, a imala je stan na Svačićevom trgu, tako da smo opet mama i mi 2 bili u tom stanu na Pantovčaku. Međutim, i to nekome nije odgovaralo, pa su nas onda bacili u jedan podrum, u jednu drvarnicu u Klajićevoj ulici gdje se uopće nije moglo useliti, niti klavir moje majke, pa smo se doselili baki Mici Pozaić i didi Dragutinu u Kraševu 34, koja se nekad zvala Lorkovićeva ulica. I tamo sam ja živio sam 10 godina tamo za vrijeme klasične gimnazije. Moj brat 2 godine stariji je otišao na studij u Beograd jer slučajno nije našao studijsko mjesto u Zagrebu. On je biologiju htio studirati i tamo je moja majka u školi Markovac dobila prvo namještenje u jesen 1947. i bila dobro primljena od kolega i čak na jednom rajonskom koncertu je svirala Chopinov scherzo cis-moll sa drhćućim prstima jer je svo njezino samopouzdanje bilo skršeno u tim događajima, ali međutim tada je direktor Beogradske muzičke akademije Mihajlo Vuk-Dragović htio svoju kćerku Mirjanu, vrlo talentiranu pijanisticu, poslati profesoru Stančiću u Zagreb i zato je nekako htio povezati se sa Stančićem koji je bio velika potpora moje majke u vrijeme kad je ona bila zabranjeni pijanist i koji je sa mojom majkom neprestano još dalje studirao nove klavirske koncerte, nove repertuare, jer je ona znala da će ili vjerovala da će jednog dana se vratiti koncertnoj karijeri. Dakle, ta povezanost Stančića i moje majke je bila neobično plodno tlo sigurnosti za nas. Jer moja majka se naravno zalagala za Stančića kao Srbina, Prečanina u vrijeme NDH, tako da je on bio pošteđen od svih neugodnosti. I onda je Vuk Dragović slobodan od zagrebačkih kočenja prema jednoj fašističkoj umjetnici, pozvao nju u Beograd na akademiju
i u proljeće 1948. je ona otišla iz Zagreba i postala legitimni član jugoslavenskih umjetničkih krugova. I bila vrlo srdačno primljena tamo i odmah imala vrlo dobre studente na visokoj školi. Iako se za vrijeme zabrane nastupanja preživljavalo kod nas time da je davala privatne satove djeci od prijatelja i poznatih i neke odrasle osobe su dolazile jer su jednostavno shvatili da mi od toga živimo, od tih privatnih satova. Prodavali su se, klavir se prodao, šivača mašina, tepisi, sve moguće se prodavalo i od toga se preživilo. I kod bake koja je imala veze sa seljacima iz Velike Gorice se još uvijek dobilo dobre živežne namirnice, dakle nikad nismo gladovali, ali svejedno smo imali osjećaj da smo iz statusa ugledne građanske obitelji postali narodni neprijatelji i reakcija. I te promjene su naravno tlačile na nas. Mi smo imali osjećaj da nismo u svojoj domovini, da je to jedna situacija u kojoj smo u najboljem slučaju tolerirani, a ne podupirani i da se u nas vjeruje. Iako su puno naših prijatelja ili čak i komunističkih krugova onda vrlo srdačno opet podupirali naš moral. Sjećam se da je Stanko Horvat, skladatelj, nas kao djecu ipak jedne ovakve obitelji neobično srdačno prihvatio i on se oženio sa kćerkom jednog velikog županja u Mitrovici, Gvozdić, kojeg su objesili partizani tamo i djeca su, to je bila obitelj od 8 kćeri, oni su morali ići gledati to vješanje. Dakle, to su sve strahote koje su nepojmljive. Pavica Gvozdić je tada veliki pijanist, danas je tada bila mala djevojka od 5-6 godina možda. I to je ta situacija preloma režima, ali kasnije smo u školi učili filozofiju dijalektičkog materijalizma, Hegel kao filozof je bio spominjan i to su bile teme koje su nama kao djeci intelektualne sredine ipak odgovarale i mi smo to prihvaćali i naše gledanje se nije potpuno identificiralo sa gledanjima takozvane reakcije, građanske reakcije protiv komunizma i socijalizma, nego bili smo prihvaćeni, nikad nas u školi nitko nije diskriminirao, tako da smo imali jednu podlogu pluralizma promatranja. I kad sam došao u Švicarsku i kad sam došao u jedan zapadnjački krug, onda sam vidio mnogo toga korisnoga iz ove prelomne faze.